Ekali Kathemboni na mawithyululuko musyini wa Masaku alaju mekalite unyamaoni wa kukosa kiwu kwa ilungu ya mbee wa kyumwa kimwe nimakulya kambuni ula ungamiite unyaaaikya wa kiwu wa MAWASCO uthinikie na mituki Thina wa kiwu ula uendee kumekaliila aingi mailasimika kutumana mamanthiwe kiwu cha kutumia Enenthi meelesya kana maina muikiyo na kiwu kila meutumia na nivatonyeka makekumbilwa ni mawau mayenda vethiwe na walani musyo wa kunyaaikya kiwu na kweka kutilwa kila ivinda vate notice ni kana kwa ilya mekalile yo. Daniel Mwongela nukuelesya. Enenthi maine na vilingo wa mavova Kathemboni isili nimakulya kambuni wa unyamaite wa kiwu wa MAWASCO uthinikie na mituki thino ula withitwo mekalile kwa mbee wa kyumwa kimwe mailasimika vena vato unengawe notice mavinda ala kiwu kite uvika. Ni mwikali wa Kathemboni isili Masaku na kwe lungu ya about mithenya 5 nivethite vena thina kiwu kumela vokie Machakos University no tatwikie Cosmopolitan pe andu aingi nona atio thina kiwu no kiwalika tuna wano ndovo isi kuku nona lakini yu kiwu cha maruba netusaniwa kwe kiwata vitu kula company ya Machakos Water and Sewerage Company. What is happening? Tisaniwa kuikiwu haya kila kiwu pe mitungi utonoko kauti wa kiwu mundu ndio sasa utwa chatia kana utwa ba ndio kana sewage waetewe kana chao na kiwu cha panda chapika about 30-40 kwa mutungi na pe kiwu kila main kisubsidize itwe ni serikali ya Machakos County. We wonder what is happening. For about 5 days, on akabama katwiki ya either rationing, tikamana either Monday, Wednesday, Friday, pedina. Itimona aku mekite tubuti twa blue, maetete bill. Ni sawa kwete bill nondumwe. Lakini please tafadhali, always say please no tafadhali. What is happening? Pa yu pena thino ilungu na kuna sewages and all that kolokolo mwingi wote mwende. Ni nini mbaya? Tevoya kambuni ya Machakos Water and Sewerage Company matubingu ya kiwu we say at least nundu bape na Niwingivie na kwena mwaka ni mwingi wa nomba please tafadhali yu tionena pe atandithia mewa bai sioni me mahoteli ange me butchery ange me chao limbwethia mundu usiyu kiwu likabu kwake na bau ne bomundu ambia o clash na health nundu yu paina kiwu paichao mundu sindeti ya butchery yake akeyute kiwu no atumana wethi andu moletie mikokoteni mang'oi isululu ando tumi ndoboine yes ni undula mawetto likile utandithia wo na kuendea na unyamasya mekalile yo wala yu meelasimika kumantha nzeingi sya ukwata kiwu undula ni mwisho kwo nundu mala maingi mayuma na umo wa kiwu kila meutumia tia tirikite nundu bill nutona wetewe bill nukwatia etha yuta Monday ni wata mbesa mithenya 5 utanata withi utumiie chao ila mbesa nukuka wendeke kwivela ila bill ni lasima umeve but niwe say you utana sell kilo we save it no cho tumia chonde matu saidie withi etha kwi na shortage andu maketha meawe kana muthenya fulani kuyetha kiwu tiketha ati notified kana withi mundu onake ayuko mantha kiwu ayamoka ni wisi kiwu kiko kama muthenya fulani. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kumuvaa Kathemboni isili kaunti ya Masaku.